ubwo bari kwetebekanisiza empaka z'empira ya Ankole Cup eri kugenda omu maisho hagati ya district 12 kuruga omuri Ankole. Timu ya Rwampara egizeho omupiira gw'omukagona n'abazaani kuruga muri Kampala abeese banywani ba Katumba kandi aba bebeesirwe omu ishengero wa Rwampara Honorable Amos Kankunda. Ari kugambaho n'abazaani ba Rwampara omu ishengero Amos Kankunda agize ngu ekigendererwa ky'omupiira ogu kwakurya kureeba entaranta z'abaana na n'okwetebekanisa kureeba amaani g'ebiine obwo baba nibaza kuzaana emipiira egi ya Ankole Cup. Tutereze nka moka okwegezamu tutakaziine muzaano gwaitu ogu tukuza kuzaana orwa kataano ogwa Ankole Cup ogukwiguraho emizaano egi na Rwampara turikutandikana isingiro kandi bakoze nibaza kuba nibiijaho mbwenu moka egyo twagireeba twareeba turije kutereezamu. Omu muringo nigwo gumwe omu ishengero Amos Kankunda nagira ngu emizaano egi n'ekintu ky'amaani kandi neija kutunguura entaranta. Omuzaano gw'okwiguraho Ankole Cup ninga tournament edition egi kandi ekigendererwa n'okureeba ngu twayongera kumanyana nk'abanyankore konka n'okukira munonga okugaruka kwimusya omutindo gwa talent mwareeba abaana oku bakuzaana ezo talent twaza identifyinga ziija kutureetera abaana bahika na level ya national teams. Bamwe aha bazaani ba Rwampara bitugambire nabo batworekire oku beetebekanisize okuzaana omupiira gwabo gw'okubanza ogukwija kubaho orwa kataano obwo baturana na district ya Isingiro. Munonga okushanga ngu twagira abaana abo twareebamu abakwija mu bigyere bitu ba Mucureezi bahimbisibwe ba Mukundane twena mbwenu kituyamba munonga kureeba ngu hina abaana abo twareeba nko muri Rwampara izo hina kasigaza kunareeba I was impressed so chanshemeza kuretari Ankole Cup tinakubire ni mureba so nimanya ngo icyo tournament ya Ankole Cup neza kuba neyiguriraho abantu muri yango abasigazi bato. Friendly yabonire omupiira ekitwagwegamu twazana twabasa kusinga konka twayegamu tuyine kongeza speed yitu koza abantu tuzana nabo bali off season abingi nkimanyisa ngu itwabineyo game yo kuzana Friday tuzana Isingiro tuyine kongeza speed kugira ngo tugumize mu singo mpya go kubazomo. Gasha kwa Ian Kankwasa ahabwa Tayari West omu Rwampara. Just number 23 babusemana mnezani